Morgan, Majin Moplin sé, thug mé faoi ara go bhfuil roiintíomh ag streacailt leis an Gearmáinis ó bhéal, agus níl si bh rá na focail mar is ceart, mar sin tám chun nod beag a thuirtíomh. So, má tógann sibh an rud atá clómhúilte amach nó scríomh amach a gcuibh dus na billige chiiste an rollinspíle, agus má chuann sibh gló é, so má chuann sibh seach in éon app, Word nó Pages nó an leithéide. An sin má tain sibh go Google Translate, agus an sin drap an text isteach sa busca sin. An sin bí cínte go bhfuil an teanga athraithe go Gearmáinis, agus an sin den seic go bhfuil gach rud clómhúilte mar is ceart. In íe sin, má brún sibh ar listen, Es ist 7:30. denní an riomhre an obair díobh. Mar sin, má tá fadhbanna a gcuibh ag fhuaimniú na rudaí agus ag rá i gceartaíd, just cur isteach a Google Translate, athraigh an teanga go Gearmáinis, agus an sin aber an rud in ní an riomhre. Es ist 7:30. Also, es ist 7:30. Es ist 7:30. Es ist 7:30 und so weiter. Agus nuair tá tú créicnithe leis, fá ré leis an ceanna tá tú réile agus an sin leanaráid. Anna wacht auf. Anna wacht auf. Anna wacht auf. Anna wacht auf. Agus an sin an rud is tábhachtaína an focail handy, nach chuil si bh rá handy. Sie schaut auf ihr Handy. Sie schaut auf ihr Handy. Sie schaut auf ihr Handy. Okay, so leanaráile sin agus an tásúla gin den go mé ag feabhs tagtha ar an ar mala bhfuil si bh rá na focail, anas nach bhfuil si bh cailúnt éon marcna mar dheall ar sin.